Zama ya mbunge cia kaunti cia Ukamba umuthi ni ethiwa na kikalo miakoni ya mbunge ya Kitui na ila yetete vamwe utongoi wa mbunge cia Ukamba kunena ni cia bata wa uthukumi vamwe na kwikia mitaratara ya kuthukuma na ngwatanio ya magavana ma Ukamba ungua walanio wa Sekebu mainena na andiki ma mauvo maspika ma mbunge isu matongwewe ni mwene kivila wo Douglas Mbilu wa Makueni ni maweta kana kilalocho ni kukwatana na kuendesha uthukumi wo wa kulunga uthukumi wa ukava wa serikali cia kaunti cia Ukamba na muno milatini ila yekiwa ungu wa walanio wa Sekebu. Onesmus Chalo elivota witu kuma Kitui. Nzama ya bunge cia kaunti cia Ukamba ivela ya Kitui Makueni na Masako monde ni ciethwa na ciikalo miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui tongole spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo, spika wa Makueni Douglas Mbilu na munyanya wa Masako Anne Kiusia wamwana komiti cia kinando na ndongo cia alanini na aingi bungeni isu wala methwa na ciikalo miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui na kumunyuva spika wa Makueni Douglas Mbilu to mwene kivila wo wa nzama isu vandu va mwaka umwe ukite thini wa ciikalo ithi ni manene cia undu wa kulunga uthukumu wa serikali cia kaunti ngwa walanyo wa ngwatanio cia magavana ma Ukamba kana Sekebu ilevanite kwithia na milati imwe kila kaunti na ile kethwa itonya kutethia enembe kuma kaunti ni isu itatu cia Ukamba. Sekebu ni kiruwe katika katiba ya Kenya article 189 na kaunti ni sitikili tukukwatana ila mekwenda kwa maundu ma kiuchumi na kuseuvya mikalile ya enembe kanela ita wa social development na tuina maundu mana ala twatena ni cia tuona amwitu kwithiwa tuthika ibindani ya miaka ile tialite yutu obisini muno julwa maundu ma Makueni, Masaku na Kitui kaunti situ zamenu ni yasekana ni kuendea kuthukuma na kosa mawendekethio ma miao na mitalatala ile kuendekethwa ni nzama ya summit hivi wa na magavana na maminister ma county nundu no mupaka nisile katika mbunge ni situ ipi tukithanoka na withieto na kwithiwa ni miao yandikitwe ya Sekebu na kwitikiletwa no tukumira katika kaunti sitatu. Douglas Mbilu iweta kana kielelo chone kwikia mitalatala na kwithia na ngwatano ya kiuthukumi. Mbilu no aweta kana ni makwati ya mwamulo wota mbunge wa kulunga uthukumu wa serikali na kulunga milati ila ngwatano ya magavana kana Sekebu ivanite kutwa isi na kwikithia wikiku kana ni tiku za watizenda mitalatala ya kuona nyamande mama undu ala matharatete mepaka gitu kambini wa kaunti situ sitatu yulua maendeleo katika budget juu ila inatoi katika mbunge ni sitatu atoa kulia komiti situ ila cia budget na maendeleo isisi no kana maundu azuma thungulule tu na itina watu anena nyana enembi katika public participation tumane na mawendekethio mandu ma Makueni, Masaku na Kitui kana me katika mawendekethio asu no kana etha mativo mekiwe na etha ni mekwikiwa tiona niwa walanio ula wivo wa kumathukuma. Spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo no lethokewe ni bunge no ya Makueni na Masaku no wetekana ngwatanio yo ni kwithwa ikomana na ngwatanio ya magavana kwikia mawalanyo kabindani kametelete kwithwa na budget no kana kwianisya uthukumu wa Sekebu wala wetekana mavanite kuona ngwatanio iyete maendeleo mbetani Ukamba na kwikithia mbesa cia mwene nthini ciatumika undu vailite vena umilu na wikiku. Sekebu kana kwa ukubi ngwatano ya serikali cia Ukamba kwa mero kwa Sekebu manisiata Sekebu ni ngwatano ya kaunti ya Makueni, Kitui na Masaku ni ya service nundu wa kukuna maendeleo me katika nzini wa kaunti zitatu ala maendeleo molikana vita MCA vita county assemblies ndio kwenda kwitha watu mustani wambe katika kukitia maendeleo ma Ukamba uanze kwa jumla na magavana maitu nikiza kwitha ni merit mokomana na ila mokomana ni matoto basia ingi Kinengo no awetekana ilo vyasia kutwa isimilati isu ikuma kula kwi serikali isu indi nthama ino ikethia akikala nthina kunenanisya budget isu na kuolota milati ilevanite kutethia ene nthi ma kaunti isu cia Ukamba ungwa walanyo wa Sekebu na suoni tuazia kana mituki ila batonyekana nzama ino ya Sekebu Joint Assembly Committee kana ma MCA ma kaunti zitatu na magavana maitu eratu nusio tukomane evinda yetu so budget weze kwethia ala maundu mele kunenaniswa nitwa kuna kwa mituki namba kwata budget inzao na ine zetu na utongwe wa chama ni witu Mheshimiwa Douglas Mbilu na utongwe wa magavana gavana wa Masaku gavana wa Vinyandeti Kiune Kikika na ngwasia ivieta heshimiwa tuenda kwa sekana
ngwatano itu nenia ni ngwatano ya kutethesia mwenenzi. Ingi Kinengo no wetakana komiti cia nzama ino ikethwa inenenesia bata wa kusuvia kiwu cha silanga watho wake na kusuvia enenthi na mowau pamwe na kulunga kiwu kikavikia na kwanangwano kana kutangia enenthi mekalika mwisoni wa kutumia kiwu kikiko cha silanga usu watho wake. Tilivota Vilingwa Movo, Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui. Nita Onesmus Chalo.